Dobar dan, ako ste već čuli za Severnu Koreju, vjerovatno ste čuli za ovog čovjeka. Ako nađete srpski internet i onda možete da nađete Kim Jong-un kao Kim Jong-un. Piše Kim Jong-un. A koje je tačno? Sad ćemo da vidimo. Znači, poenta je z. Koji je ovo izgovore? Z. Kao ž ili z. Znači ovako. Ima usne, ovako usne ima i ovo je nos, usne. A onda ako ide dalje ima tvrdo nepce, ovako, tvrdo nepce i onda još dalje ima grklja, ima grklja, razumijete? Ima grklja i onda ovo dalje meko lepce, razumijete? Znači nos, usne, tvrdo lepce, meko lepce i grklja. A odakle ide z? To je tvrdo lepce. Znači ovaj dio. Ovaj dio. Tvrdo lepce. Znači ovako ide. Z. Tvrdo lepce. Znači izgovara se preko tvrdog lepca. Ovako. Z. Pa onda vi lako ćete saznati, lako ćete primetiti da je z. Više odgovara z. Oni koriste često dž ili z i onda ponekad oni često kažu i ž kao na engleskom jeziku. I onda vi Srbi nemate šanse koja je uopšte ovo izgovore. Mislim da ovako, znači pošto se izgovara preko tvrdog lepca, mislim da je ž. Više odgovara z, a ne ž. Tako da najbliži izgovor za ovog čovjeka je da Kim Jong-un, a ne Kim Jong. Inače, ja sam iz Južne Koreje, nisam iz Severne Koreje, ja volim kapitalizam. Kapitalizam.